Kuyingenzeka ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video. Ngoba uqala ngale kule channel qinisekisa ucinisekile usubscribe uthola zonke izinto engiy'phostayo kuyona-ke le channel. Iy'ndaba-ke ey'sematheni ezithi umculo kamaskandi igcwama elisha nomrepha-ke uCasper Nyovest sebecelane udede wesibhakela. uCasper ukhulume-ke le ndaba kwenye-ke yama-podcast uthe-ke noma-ke usazobhekana noBig Zulu eringini, kodwa okwamanje uzotholana-ke negcokama noma-ke usukhulukulo kwabo nendawo-ke kungakamenyezele. Igcokama-ke lithe-ke ikhona impela impi yaseringini phakathi-ke kwalo Casper, lithe-ke nasebuncaneni balo-ke belibaginqa-ke vele-ke abafana alimsabi isidalo-ke uCasper. Masiqhubekela phambili, ukhuzana umculo wemaskandi usephumela obala wathi-ke izimo zingaphezu kwamandla akhe, angeke umcimbi wegcwalise Orlando usenzeka ngale nyanga ayethembise ngayo-ke abantu. Ukhale-ke ngabaxhasi wathi-ke uma-ke sesihlangene kahle izinto uzomemezela-ke olunye usuku. Uthe akafune ukuxhamazela enzeke umcimbi ongahlelekile ngenxa yencindezi-ke yabantu. Uphumela obala nje bese-ke beqalile abantu ezikhuleni zokuxhumana behlekisa ngaye ngokuthi-ke lo mcimbi ayewuthembisa abantu sekuthulekile ngawo-ke wengane zakwethu. Izindaba-ke lezi okhulunywa ngazo kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalezi ndaba, sihlangane lapha kwi-comment section.